Pamirsa kasus harian COVID-19 ring Kabupaten Bangli renggalah ukuran sampun sayan tedun. Duani ngasep punika operasi justisi sejeroning dicapang disiplin kerama mangda nelebang protokol kesehatan Kanton Raja Kemargiang. Ring pemargin operasi sani kelaksanaan Kecamatan Susut, Mekatah Kerama kepanggih memuruk prokes oleh petugas. Operasi justisi sani kelaksanaan oleh tim gabungan saking Satpol PP, TNI Pamekas Koramil Susut, memperganti sarang Polres Bangli puniki, wanta matu tujuan antuk dincapang rasa disiplin kerama mangdesayan nagepang protokol kesehatan. Operasi puniki kemargiang ring peteluan banjar tanggahan pekan desa Sulahan Susut. Petugas ngemanggihin kerama sani kantun iwang nganggen masker. Mekata pemuruk raus saking anak-anak sekolah, petugas terhadap kicen pemindana merupa pembinaan sanksi sosial majeng para pemurug. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangli Dewa Agung Surya Dharma Maosang, operasi justisi pendisiplinan prokes Raja Kemargiang Nyambran Rahina, indik kenahnya megilir ring suang-suang kecamatan. Operasi Pacang Raja Kemargiang kantos pandemi metilar. Komandan Kodim 1626 Bangli, Letkol R. Sutrisno nelatareng, ring lapangan kantun dengan kepanggin kerama saninenten nganggen masker. Nanging melarapan pari kerama inucap, keaptiang presiden kedadosang pengiling-iling majeng kerama, mang dinis tata disiplin laksanaing protokol kesehatan. Dayu Swasrina Bali Pos, Nguningaya.